Li bernameye xwe de li herema Wêran şehrê li gundê Kermê. Kermeya mala Zoro. Demekê li vê heremê 35 gundên êzdiyan hebûne. Lê mixabin roja îrohîn bi tev 5-6 gund mane. Yên dinê tev koçber bûne ber bi Avrupayê. Kermê 10 kilometreyan ji dûrî Wêran şehrê ye. Cînarên gund, gundê Çaçanya, Kermeya Çêm, Kermeya Ereba, Olaxçiya mala Evdiyaxa û Heyzêde ye. Bineliyên gundê Kermê yên îroyîn ji mala Zoro ne. Ev nebiyên Zoro Axayê kurê Mîrza Axa ne. Mîrza Axa û kurê wî Zoro Axa di sedsala hevdemîn de li welatê Xal da serokatiya mîrektiya Xal diyan kirine. Malbat heya hatiye gundê Kermê di gelek fermanan ra derbas bûye. Ji nîveqa ewelîn ya sedsala nozdemîn şûn da bi êrişên Osmaniyan ya ser mîrektiyan zêde dibe. Welatê Xaldiyan ê ku li gorî salixtayîna 365 gundê hêdî ji cih û warên xwe dibin. Çarhêla welat tên mişextkirin. Milekî wan ber bi Qafqasyayê, milek ber bi Cizrê Şengalê direve. Milek sirgûnê Anatolyaya navîn dibin. Ber bi Enqereyê, Aksarayê, Konyayê û Qirşehîrê. Niha li van deran ji eşîra Reşiyan û mala Zoro gelek malbat hene ku qewîtîne û asîmîle bûne. Navê min Wesîla ye. Xwedê navê xweşik û serik ew e. Herî hene. Lawik jî hene, du keçik jî hene. Keçikekî min rehma Xwedê hat jê re da ew çû. Ne keçik bû jî diya 3 zarroka ye. Zarrokê heldora te bûne tê çikê bikir. Ew jî Xwedê lawik jî hene û her kes xwe li ber mal û arê xwe ne. Çi ji wan tê dikin ji xwe re. Bi nanê xwe debirê herî. Ha qurban. Ha qurban. Qîza min ne xweş bû, nexweşiyan ne baş bû. Ez salekê de 3 cara çûm hatim. Vîza dida min pera bi heq dida. Ez çûm. Ez çûm. Heya emrê Xwedê kir Moğol me hat bez hew darim. Benê jî 2 car 3 cara çûm mala bavê xwe, birayê xwe. Olê jî dûr ket. Ez dûr ketiye nikarim er. Dibên. Dibên were. Mala Zoroyên ku îro li gundê Kermê ne, ji welatê bav û kalan ji gundê Zivîngê koçber dibin, tên li herema Amedê gundê
داودیه جیهوار دبن. گنده داودیه جی گندکی ناوندیه. بیرا جور جی کوچبر دبن و تین لگنده کرمه. او کتینه لور مالا اوزمو دگنده کرمه دابونه. به بیهستنا ناو مالا زورورا در خو جوان را ودکن، آلی کاریه دکن و گند بوان را پاری ودکن. نها جمالا اوزمو لکرمه تو کس نمایه و مالا زورو جگند خو خودی درد کون. مالا زوروین که لکرمه دجین ج 4 باوانن: احمه، فیرو، حمه و کنحه. نها لکرمه قاسی 100 کسی دجین. جگند قاسی 500 کسی جی لألمانیای دجین. مارا بابی مجی زرد گوتن مارا عمری گینجو خالتی ده مروی وی مالین نه یعنی تشکیوان رام درواب کم حسا ولا بلی ادم ده قریانه و ابي جابوا خذي مال وحالها سكرت خذي وخذي جا مالا بابي مشي تشون تخر هاي بيتون مال ولا مالا مشي جيد انا مالي مشي نكز جي ما تشون اول واجا كسر نار واسكر خذي ام قرفا كنت خذنا مخاني خذنا يشتن مالي خذنا يشتن مالا زورو ما تشوبك خذنا يشت وام درنا كتزي ما قومرن سرسرا سرچا كشتن ديسا ام برسكرين ولا مش خد شي درنا كتين ام سترين الحمد لله جامير درمتين ميوانك به ايشياك به كارك به تشتك به باشياك به زي چيترتن هو اجاري مالا بابي مشلوي كدي ويالي بو خدي نيوي قد ايوان بو براي مختار بو هذه ولا مان ايه چون ولا ما جي شكر خدي هي خدي لسه عبري خدي قامت تسر تعبا سرسرة ولا وكيد لي خشيا خدنا كيف خدنا عرض ملكي ما هنا شكر خدي ام بيزن كيف ذاك باشا يا ام بيام يسير باشا نابرام نه يسير بن خدي نك شكر خدي ام پر باشن حال دمه ما خوشن ایسانک تیم ده سرسری خواه بخوده النظام أنا ما في عمري بني وخشية ماشي شكر خدي من تجاي نزاي سري به بني به ما بقول شواب وخدي جانا بيرا كارو كچه ما تشال نزاري بتقول والله نزار هيج نزار عمري بنالا صاروك بزارن جداري مدرسي وانزي إذا عم دارن تختور إذا بيجزدا دارن إجاري خذي الله ونزال مشسار عمري منه الشكر خذي شهر برابون الفيذري أم لبي قندي جاستنا وإجاش خذ هركس باللحم خذ بكاري خذ بإيشي خذ زوجي وإجاري ولا كيف بالك ذكرين إيه مزني ما بابي علي بو أري خذي آغا كي ما قولي دلال بو إيه حقيقي هاد عمري خذي كيرو أوائل تولكي كرمي بشارتينه هذا عمري عاول جي خشبو شكر خذي يعني دقديا دقديا عمري ما خشيتشو نب نردي نب شرين نب قاذن لوما أم شار براون أم حرس سالاب كونكي بيتشي دقريان أم شار مالبون ما ادري هذا اجل ناس بيا قادر كاتي راكب كاتي اجا مسر تي خوغو غو براور بدرو غو ما كدي كفن براور بدرو اتشو بابي بوكا منه تي ما غو قرب ولا وارنا ما مل داناني كاني نما ما افشي ناني
نظام آقا و خاتون ایجا درد و مرزا خوش کرا کرش کرهلانی هری ایجا دگریا دورا ما حیام او کف درود دگریا هری بخوده ما پرخوشی جدی ام عول به ملک بون به آق بون چاقا دقوت خلقی بی ولاتی دقوت مارا احمدی کن هی هات وکا به گره برا گره سری چی هات میل بود شیوه خوش گراد استندن دزیا خلقی ندکرن پیسی ندکرن حشایوان وقت شیرابون کاری خود کرن و دخوارن ایجا خلق قهری بزی مد شو پریزا ود گراند اوجا شکر خودی باب علی با خاص برکری رحمه خودی المدی و بلوی بجی و خودی ام پی سترین ام پی دبرینه و من هادی 1000 جای شکر دکش خودی اره والله الله ما که مانیاک ندیهی اره والله ارد گند کرم فره جوتکاریک باش تکرن وک بری زیده نیبجی حیوان جی تی خودی کرن حال و وقت گندیان دیب دوزن وان گلک باشه گچو بکن لوی هرمی حیا وان سالین داویجی بدقان دست و روین خو دخملاندن خودی معناوان ند تشتکشی امزارو بود میوارا اینه برزنکا که زنبیه برچیه بود دیام گویالی قربانی گو مالا فتا خلو پیر بود راو برزیردانی ادرکت مدی کچکا کدجیانی او مزم و قیزا و سیا خلا و قیزا که قیز بود هم آمدی در ماش بیری که خود خست و پشتا دستی کتا آفده و خودی افدر جدی سا عاشقات دیسا دق نقل جاري وانكر قلت جبل برقي بير ابشر مرلي كرن وهو ايمتنا نباشق اذوق شي حزناكم اذوق شي حزناكم والله لو بيرك زاروكا ابشر مرلي دبي زيف دستي مريض دبا باشا مرة خير اخذ دار خوش دار یک دناوا گورستانا گنده کرمی دا سه شوپن شیخ عبدالقادر گیلانی لگنده کرمی هنه دورا جیه شوپان چپر چکرنه کسین که دینه گورستانه دین و شوپا شیخ عبدالقادر گیلانی جی دعافت بن لگوری باوریه دما شیخ عبدالقادر گیلانی جه بغدای ده هرمی و جه کرمی را در باست به اف جی شوپین وینه وک زیارت دین دیتن شیخ عبدالقادر گیلانی شیخ عادی ناستکه حرمتکه مزن نشان داده جواکا کرمیه آلمانیایی مرین خوتینن و گند ود شیرن شیخ و پیر ده هرم دا
nemane. Ew jî çûne Almanyayê. Lê dema miriyek hebe tên dişon û qewla dixwînin. Êzdiyên me yên gundê Kermê bawerî û rew û resmên xwe ve pir girêdayî ne. Heya çend sal berê jî diçûn ziyareta Laleşa Nûranî û dihatin. Lê niha rewşa şer ev hatin û çûyîn hinekî çetin kiriye. Lê tekiliyê wana hê jî hene. نور حجا خودكن حجا خودكن شو عم دبن حجي إيجاد مها قانوني روجية منه روجية خودكرن إيدانيا خود شيدكن إيدانيا إزدي آشيسم آخدان هم شيدكن براكه مسلمان دقو السنة كرين دست كجا وحرام ند خوارن مثلا خوارنا مبيا ياجي قربانا مجيب كران ند خوارن إجا أنا بعزارة كريم شيبونه بعزارة سنة أو بخود دبينن أو بخود عازر مبوشعبه خود دبينن أنا إجا بشاشيا خو وگریا اینه ایجا چاقه تین دبی گره اون جه بکن گره قربانا دسته و مقام دوید چما دبی دسته و جه متمیستره لوما یعنی أريم خديه دجارة تشوبه دجارة أريم تشوبه دلائس اللي أخر ليه قريامه خديه متدرك نيشتيه شو خديه خير جيب دابو ببيكريه و أهواي ما لا يحذر جاري أبي خديه ونجي جن جانن وستري من خديه سري الري ودربا Gundê Kermê de şeniyên Kermên xêrxwaz ji bo şîn û şahiya mala êzdiyan avakirine. Avahiyek mezin e û bi mîmariyeke xweş çêkirine. Li ser wê jî bi motîfên êzdiyatiyê neqişandine. Derê wê ji bo hemû civaka êzdiyan vekiriye. Şêxê mala Zoro mala Şêx Emer'in. Ji bo çêkirina mala êzdiyan Şêx Musa û Şêx Silêman kedeke mezin dane. Pêşniyar kirine û civakê jî ecibandiye û bi xêra mezinên xwe mala êzdiyan dane çêkirin. توا چودی و درازی جی چیکر سال هاي سال شغي مجي هات ساكنيش خور پره توب کرن عائلة خوره عائلة خور پیوه قرش کی کسی نکرنه ولا تمام کرنه گو ما ب400 مليونی ما قلعه چایی کرنه 400 کرسی ماسه کرنه گشت میش کرنه اولا پیره کا تورا خستیه ما شهر که بطانیاک بریم خلی رو نشتن ماشین کرد برای علی هات شناوی تیره چه بو مرا بو کر و خودی جاری و راحت یا خودی شکر خودی اوینا گره که دورا
20 روزا كدني ما هيك بقدر نقدر ورني جا أشتل شايب وتشيكن وحقيقتي هبي ورش خور سراخات شيري أري ولا دایکا وسیله همان دمیدا دنگ بیش زیمار بیش و شعره جنر ما خو ببر خوا دست پیدکه اليوم كاتش سبايا خزيم اللي أخذتها كزمانة بري نانا كي دستا يكي تيري عمري بانيا بتشاذا لغانا شور بشيري أبدا سر برياي أري مني بتشاذا لغانا شور بشيري ومني بدا سر ملي خلاء مخزنا كارا وكجارة بشاندا وذاك باب جلال نار عشيري تخوش أري وقدي ولا سر مدياشي دبيش مبابي خليل قاوي جديد هذي جابوا مشعار حتى أري براي مني بو بشتام بو شيرين بو معقول بو بخلقي خوش بو أري بخلي من سرويش برقوت إجا أنا واي برا باركر نسرشو إي بيشي أو خلي وان ستار بك هركسي أيوة يا وجي جانا أو جاخو أوانا أنا تبراي جا أبي بهات ليكر دورا وان برنكر و قابل برخست قدي أمدي قدي وزمين قدي سروجليا بابي مكري أمسخر كدني هاي جاري أنا خليل ثاني بابي خليل ثاني ما راه بالسعودي أو ديك أخونا بالي خدانا هب شكر جيبه حزار جاري شكر جيبه أبري خليو أري أذبين ولاتي من نبي خلقي مني خريب لي بيا كبوكي كذي ولا ديوان كوري صار الزمان درباز بن دهرن دي ودوتا خوب رهاب النبي أري خلي از پرزان بس جا خلي قربانا وكي خلي وستار بك الخميمة قربانا ومكوتر أسر مبارك ريلو أن الخميمة بخديش كربوان مالي دلالي ريا أزيلو أن لا وحياتها في دنيا أذبهم كتشي قربانا ومولي الخريبة هلين خريب كبري كربلين كتشي خريبة مالورا تهنا نزال كنجي بين دايا قربان نظام كنجي بين أري يا